من راشد هستم، از افغانستان آمدم. تقریبا 2 سال میشه داخل کرواسی هستم. اینجا دوست داشتم رفیو ساله. از اینجا آشنا شدیم با هم. الان ono dar Splitan. Pa ja kao Rašidov skrbnik i skrbnik ostaloj djeci prvenstveno imam ulogu brinuti o svim pravima i interesima djeteta i isto tako raditi u najboljem interesu sve djece. Sam put njegov iz Afganistana do Hrvatske je nama nevjerojatan. Mi sami ne možemo ni zamisliti kroz što su ta djeca bez pratnje prolazila. Nakon gotovo 2 godine Rašid je konačno dobio, mogu to reći konačno, međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj u vidu supsidijarne zaštite. Sa međunarodnom zaštitom Rašid, kao i sve ostale osobe pod međunarodnom zaštitom, stječe sva prava kao i hrvatski građani. See how the Western world is more developed in terms of good roads, good electricity, basic needs, you know, it's there. And for me, I love that. Everybody loves good life, so, and that's one of my reasons also that I really want, and I'm still living my dream. Imam puno prijatelji i isto bilo mi je jako žao da pustim i izlazim tamo. Recimo ja idem tamo, idem dalje, idem na neki mjesto nema rata, a oni će ostani tamo. Samo to kad razmislim, meni je jako žao da ja mogu ići, a oni ne. I tako došli smo na spajne obitelji. Znači moja sestra je riješila papir za spajne obitelji za mene, onda za tata i mama poslije mene. Rodom sam iz Vinkovaca, kao 8-godišnjak, točnije imao sam 8 godina i 8 mjeseci. Ja sam ranjen kao dijete u Domovinskom ratu. Mina pala. Mina, da. Kad su ubili, ja ostao živa. Gdje si ostao živa? Tamo krajene kuće, blizu moje kuće. I što ti je sve povrijedilo? Vidim, ručice su ti malo... Noge, tu malo kraj noge, tu isto imam rane. U leđa, tu u glavu kraj uha. Niko nije ni znao što se samo događa, sam samo nestao. Da su nas prebacili u bolnicu Čakovec. Bio sam 1,5 dana u bolnici, možda malo više. I naravno trebali su me otpustiti. Ja za sve roditelje nisam znao. Gdje su, šta su, jesu li živi, nisu živi, oni ne znaju se nalazim u Čakovcu. I bili su one 2 krasne gospođe, medicinske sestre koje su tamo radile. One su izrazile želju i volju da mene udome u svoju obitelj, znači da ja budem njihov član obitelji. Imali su, još uvijek imaju, 2 sina. Prihvatili su me kao da sam ja treći. Tamo sam nastavio školu, 2. razred osnovne škole. Znači živimo u Belcu, to je jedno selo u Hrvatskom Zagorju. Pošto radim u Hrvatskom Crvenom križu, zapravo u Porinu, putujem iz Zagorja, iz tog Belca, ili zapravo mogu reći da dnevno migriram prema Zagrebu. Ja sam napustio školu, znači usred školske godine. Ja sam sa svojim tatom se vratio u Vinkovce, jel? To je bilo 93. godina i sad ne znam više koji mjesec. Tad se situacija uvelike smirila. We have asylum here. Yeah, finally. Yes. Yeah, we can stay in Croatia. 2 months ago. Have our friend,
have our life, have our apartment. Not yet, but maybe very soon. Yeah. Yeah. We started our life 1 year ago. Yeah. So we found our friends, we made friendships here, then we start to apply for education and all these things, and we have some friends that are working on it. I've been cooking since before coming to Croatia. My mother is a caterer. I learned from my mom. She's a good cook. I have my papers and I start my business. I have my association. I really love my kids. I want better life for them.